Dobar dan vama i vašim gledaocima. Ja sam vrlo zadovoljna što mogu da saopštim da nije bio ni jedan prigovor ovoj gradskoj izbornoj komisiji vezano za provođenje današnjih izbora. Znači, do sada protiče sve mirno, na svakom biračkom mjestu se izbori provode uredno. Ono što je možda vama interesantno, to je izlaznost. Do 15 časova je 26,55%, tu vam je negdje oko 29.283 lica. Ako vas interesuje poređenje, 2024. u isto vrijeme je bilo 39%, 2022. u 15 časova je bilo 37,8%. Ima li nešto da vas posebno interesuje? Da li procjene kako izlaznost očekujete do kraja dana? Ja sam svakako očekivala veću izlaznost, već je prošlo vrijeme kad su ljudi trebali početi da izlaze. Ne mogu očekivati da izlaznost bude ista kao za prethodne izbore, jer je to bilo negdje 50 i preko 50%. Ako nam je u 15 časova to 26%, nije objektivno da izađe isti broj građana za ovo koliko imamo do 19 časova glasanja. Tako da ne očekujem da bude isto kao za prethodne izbore. Ja sam već naglašavala i pozivala građane da izađu na izbore. Mislim da se politički subjekti više posvetili kampanji, odnosno rad na terenu, nego svim biračima, bavili se svojim simpatizerima. Mislim da je trebalo pozvati sve građane, animirati, davati obavještenja u medije. Konkretno, ova gradska izborna komisija nije mogla putem medija da poziva građane, jer za to nije imala sredstva, nije obezbeđen postupak javne nabavke, tako da mi nismo mogli raditi, ali svakako su mogli politički subjekti iz svojih sredstava izdvojiti iznos kako bi građan bilo upućen da se danas izlazi na glasanje. Da li je zamjenik visokog predstavnika posjetio biračko mjesto? Jeste, u biračkom mjestu Knez Ivo, kako smo već ranije najavljivali.